eyoa ba wetu bana bamwena Kasai. Kasai wa balengele bakushinta jiminu. Kasai wa baji ku loja lubefu lomela katakokombe ngandanjika kabeya kamwanga bujimaye kananga malanju anshinga lwebo wa bisense chikapa cha minyele tujitunwele myoyo jilolu jalelu kubala umwe nkujibala sangayi wabo miabe yonsu inuji mujano betwabo anshayi kolayi nuji nulonda ji janyonyo waba kwa chisumba kwa jimushile bipongo nuji faka jomba kenu kajomba ka mwana wa mwena Kasai kajomba kaji kaleja mwena Kasai mushindu kai wa kuchimuna vita yetu nekuya kumpala kushijimuka kwetu ni bumuntu bwetu tuji twelemenshi nuji babunyi jilo lujalelu baji basomba kutujomba baji batekemena muyuki utuvwa banulaya pa chibejibeji chetu bwane lelu ewewu tuji twakijila munene wako etu kashama wako mikunemile suniji bamanye mutubu bamba yende ndansenji ninkala tunyama twa mikono tukungila kubawalu nkanda mufanga muntu tuwajimbule muchi kumbi aba mukanku mufanga zolu tuwambule bisonsi lelu tuji twakijila chilobo chetu nanku tuji bamanyeni bantu babunyi baji balonda emission ulero to ni baji kabayi bakula chiluba ani baji kabayi bana ba mwene Kasai memba sobo kulonda emission bwalu muntu tuji twakijila kena amu wetu nka yetu nashi uji wa kongo mushim kaji mwana wa mwibidudu byetu kibwa chinganyi katwene mwakule nende mwakulu wa bantu bako wakunashi tuji twakule nende mwakulu wetu bwalu uji munzu bumwetu echi nji ija Kasai kinji ija Kongo nashi buni nji ija Kongo ani Kongo telema tokende uvo wakula mwakulu ujibena Kongo bonsu bum kaji echi uji mujiku jiku jenda echechi ujuku kafye kachota echechi tujibinji la mpinje ubani bankambwa bakosa nzolo bela mashipanshi munene nwenu bakulo mumwakuluwani wongayi wokuji anasema kalamba mukenge luandanda mutombo kachilumpu bonso ababa yilubilu tujishadilanka yetu kibwa chingani tuji tulomba bwani fikala bana betu bako abu babwela munjila basokwela nkonku ya abu mu français bajibela ni chimankinda uji wandamuna mu français. Donc j'aimerais en ce moment saluer tous nos amis et frères congolais qui ne parlent pas la langue Luba mais qui en ce moment aimerait suivre notre invité du jour. C'est que je veux seulement dire à nos frères que nous ne sommes pas en fait en ce moment en train d'exclure une partie de la population congolaise, mais seulement nous voulons respecter la philosophie de notre radio qui est de promouvoir les Kasai, la culture du Kasai, et la langue du Kasai qui est aussi une langue nationale, donc la langue Luba. Vous tous qui connaissez le travail que nous faisons, vous tous qui nous félicitez d'ailleurs, vous savez que sur cette plateforme, nous valorisons la langue Luba. Donc, je vous demande franchement de ne pas vous frustrer parce que la personne que nous recevons en ce moment, c'est vrai qu'il est d'origine
kassaïenne, mais il est congolais en ce moment. Le combat qu'il mène est un combat national, mais seulement, mes chers frères, j'aimerais que vous compreniez que nous ne pouvons pas changer la philosophie, nous ne pouvons pas changer notre mode de fonctionnement. C'est cela même la liberté et la démocratie. C'est-à-dire nous recevons notre frère qui est le vôtre aussi, mais c'est comme si nous les recevons en famille. Et en famille, je crois qu'il nous serait difficile, vous le savez, de nous exprimer en une autre langue que celle de notre maman, donc qui est le Tsholuba. Nous ne serons pas en mesure de nous exprimer en Lingala, Swahili, Kikongo, vraiment, mais je vous invite seulement, si vous voulez vous adresser à votre frère, appelez. Je sais que vous parlez français, pour la plupart, la majorité en tout cas. Demandez vos questions en français. Il vous répondra en français tout bonnement, mais si vous ne maîtrisez pas le français, eh bien, demandez en Lingala, il répondra en français. Je ne sais pas, mais il est libre de vous répondre. Même en Lingala, il est libre. Mais seulement, il est sur Dji Djakasai. Donc, Dji Djakasai, c'est pour faire honneur aux Kassaïens, c'est pour respecter nos valeurs, c'est pour promouvoir notre culture. Je crois que nous nous sommes bien entendus, qu'il n'y ait pas vraiment un malentendu, qu'ils ont invité. N'allez pas dire qu'ils ont invité leurs frères. Non. Nous invitons une autorité congolaise, mais qui est notre frère. Donc, en ce moment-là, nous parlons franchement dans notre langue que nous maîtrisons. Moi, personnellement, je ne maîtrise pas les Lingala, les Swahili, les Kikongo, donc je m'exprime facilement en Tsholuba. Donc, bana betu, émission wetu, uji ubangisha, muchitu bachaji bemu. Tuka abjibmena bamana kubangisha. Na nkupani ukale ni balunde benu bonsu, baji bakule miyakulu mikwabu, kaba ibakule Tsholuba to, baji mwaku bikila, kwela nkonku yabu, il n'y a pas de problème. Donc, micro, iji ouvert, batatu, bamamu, bana batekete, balela, tujutunuela sangai, anishai, kolai, nanku, twakijila, mwanetu, mulumo wampolondo, wakwetu, munene wa masolai, akwetu, chenu mwenye general Muchilube ni nchinganyo nofu ilolusa, nanku munene wa masolai, akwetu, mulomboji wa masolai, akwetu. Utu jutubi kile ni binyang, bwal nujuma manye binyang bonsu bueno, kasai mujim, nujuma manye mujimuvu yumwezi. Me, tuji, tuanji, kumwelele musambu. Fikala baba, munka chumwetu. Tuji tunuela kayanda, ima na ikulu, suikai mafufila, bumu tubaba kijila mfumu kwetu, tuji tuela musambu wa kalamba, wakapiga mfalanga, wakasungila bantu, bwane nwakijila mwanenu, mulela, munda, mwenu. Nanku, mwane tujukubiamwa, tuasa kijila, kwa kijila mfumu wetu ni musambu, tuasa kijila. Ah, Bob Kalamba, Tutu Kalamba, Jiku Jabu mfumu, mwamba wakena, Jiko kusanga pilepi. Baba, Pagano
mwika bana ba mukenga tunwa ijambelele wabijanga twaka chikwende chaka twendesha makalengelele wewuwofana matuta lelo wabujabu kalengelele ufana mukenga kumwimbelele Kalinga tele jatatu wanyula meba shilangelele Mutuwa buchalelu tatu wanyuwa mumuimelele kalamba mukishi muntu ujingwemba wabashilangelele bulelela tatu wanyuwa mfana matutelele Kalinga tele yaba yuda twa kutwa mama byanze Kitunga jiji mwe makaba mukenge nakakwamba selela mwetu mumbalayi wewe neto nyekusela jisha jalulu wa mwabe ya ndumba wangikale jamishifa basabula mubwatu makabuka jiji chikila bwatu mumayi kadibikala mene mukashika chilele jibana anyi jafo buku nekaba chikupinga jiji byuma jitunga jiji mwa tujibakalenge bonso kakwena ujumula kuchombe binambilaga nutunumvwa bidi bimpe bidi mwena mesu muteyi wakale kabakaka mukuma kujisu kajilekela ying'ambe panchijikale jinsa bila peku jitunga jiji mwa akula ulinikajilwani twakabwela nenu mujijimba bungu jimiswika kubilu tujamaja tuyakulala basumembalo kumene ekubaka jibenda batufwanzala ne bana anubwa bupika butu akajisumwila twetu twenda tufa bunguji katuyinasha ne ji tibawuchi alufu tujikosela chitwetu ne chitaji cha bupika chijibanga pa chaji bujishika minyi bwetu twetu kusumbisha kubowa kajimalu onso ajimafungila jiba bukale bankambo betu bafo bakuma ndundu bababanyila lwebe twetu kulejibwa mumfwalanga katu akamanya mikumbusu mena katu akajibamanye dishima katu akamanya bwibi katu akamanya kupangilangana makupyana byuma kadi chipepele chakatwela kuloba mumesu bwilangu akatukwata kati akajibowa twakachijitwela nkunyi kujipu tulomba mulopo wakulu wakutula mina yebana kulama banshabo kukubane banyinabo lelo butuku bwakucha munyangutu bwa bajinge mwana mulume wakale wakantugisha me Eyoa shambu yi twasagijila bwa musambu ewu mwimpe uwa kutwelela kubyamwa wa kalamba mukenge bana betu tuji tunoela kabiji myoyo panukala no chi kangule bisanji bien no pinjeu
nuji mbulelela mumuyuki utujitwa kijila mwanetu munene wa masolai etu uji mubwela mwitu katataka bwakutufikula bumuji musambu ewu wakalamba mukenge uji utwambila bwase tujiba kwata kubufika ngani uju tufikula nanku tuji tuya kwa kijila mwanetu wetu utujibananga bolu mwana wa mubidudu bietu pani ni kala nulonda mwana wa mubilamba bietu wa mumikusu yetu wa mubidudu bietu kimujibu bakule kwetu nangu mwishi mwa nsanga kumaya munkamba kumwelelu wa luluwe ni lubilanji kumaya sankuru kukasai munene bajibambe ni mwana ewu wa mumikusu yetu wa mubilambe bietu wa mubidudu bietu nanku tuye kwa kijila chilobo General John Chibangu General Betwabo betu tatu jikitama kuba ngela bana betu bonso mbele bonso sanga iwabo anyishai kolai mujano moyanyu mbote na batu nyoso bandeko nyoso amjambo wa ndugu wote wa Kongomani twasakijila wabunyi tatu twasakijila wabunyi bonso baji batulonda pinjewu nuji numvwa bwase uji wakula au wakwakula au imwanenu General John Chibangu pinjewu tuji tutumunuka ni muyuki yetu wetu aba bonso baji baswa ku la nkonko nibi kala bimpa bwani ningi kala mpesha muntu ji wela lukonko lumo kujika pa wela lukonko lweba ulu structuré de sorte que kabi kajin konko ya bunyi to wenza lukonko lumo wela comme ça twende tutumunuka bwani tuikala vraiment ni compréhension mwimpa ka tuikaje bo bisanje bibino jibamanya bya bitutu bigile bantu ba balwanganyi bya eweleku kanu chinumva ndeno kayenu nolo kwambulangana muntu no jibabigijishe bwanumva kanu chinumva nanko tujibamanya ni pajija kasai paji bukalanga ni bonso bueno nujibamanya bwani pano jinwa kijila mwanenu kano eno nubangi shikumwebe jene ukujitwambile kuji avenue uji musomba ninunkwewu ninunkuta chakumpala tujibaso bwani aba bonso bavubele shampata bwani Chibangu kimwetu aba bavamba ni toba kutwambile ni urwande oba kwamba ninunkwewu bakwamba kuji ukaji ku Amerika mema banfunjila hapa na lekele malu au kuji banfunjile ku Kongo bangambile lekele bintu abi Chibangu juko enwanku lekele ayi kutushima banfunjile na kwao kujibantu mene batu jibamanye na chibajiye ye general mumanye kabiji banfunjile na alors nujinu munabwani tuji mwakumvuni wetu yeyewu twele champate niki wetu bakwata bayenenda après tout le coup regretter kunyimene hey muntu wawu wetu muna muntu akamulekela hapa kuyebu nene nanko kichitu jibakengele lelo bwani twakijila mwanetu katwena tumwakijila bwani alwa kwambe na kuji inji fanka chibajulu ni bulaba nkanju njini mukombo kubyanza nyimpuma pa mer fikala mukombo kubyanza ye mukuma pa mer mbwalu bwimpa bekichitu jibasu kaji lelo yutwanji kumumvwa atwakwile atwambila chiji yinchinganyi kuji mumbukile mpenyi kuji uye mpenyi eske twetu ujinetu jishinganyi kibwalu butuji tukeba lelo nanku kunyima kwa matu kwanyu kwa meba kabiji nitushala kabiji kuyikile twetu nka yetu fatu ikale bamumvu walfatu wa mumvu na tushia nayi kamba kusombe netu meba malatoni ujibamanyi bwani
mwena kuji malo abunyi alors ni tushale kunyima tushale tuje lansanzu twetunka yetu tushale tuje beje tuebeje mutombo kachi kumbushimai kakoje kubakwanga bonsu banfu mbonsu ba bena kanyoka tubebeje basong bwani ewu wetu nufu bamulekele kachikonso aku munyi kalamba twele lubila tuyoku kebeni kambala ka mujimbi bwani ewu wetu na shimobilota kano ena batule jeto bwa chingani bwani tupatule byonsu bitu jinabi bwani mviteyi iyo kumpala kachikumulamba nyonyi wakajim toni lelo baluku twambile no ewu Rwande tuitapu nanku nji mpesha kabiji general ji bwani aji presente mpinjeu general uji kuchota mpinjeu bana benu mbakangula machi bonsu bajiba kumva bwani ubambila we umwina ujingani Toasa kidolo abunyi tatu makuba njinji sanga jabunyi zikuja lelo bwame mkupita chance chetu echi chance chetu bena Kasai kabinjinji sanga jabunyi bwabana betu bonso batulonda baji kwetu baji mwetu mu Kongo ne baji wako abu baji mu diaspora mema nji mwanenu mwakunyenu mwikuwenu janyi nchibangu cha masanka bonso ba muswa John nji mwana wa chibangu ni mujinga ndi muleji bomu chinsansa le 4 avril 1970 ndi mulongo tulasitwanyi tukwa mulongo kananga tukwa mulongo chinsansa mwezi busalai bwanyi mubwela panyi mufete diplôme mu 1988 ndi mwela mwezi mu directement mu armée patujija formation kananga tubaya kumiso kumikwa ya pambelu comme spécialité bwankala bref nji chef d'encadrement de manœuvre paracommando antiterroriste comme étude civile faite nji licencié en relations internationales comme dernière fonction Vunenda on voit chef d'état-major wa 4e région militaire Kukananga Lelu nji chef d'état-major général wa armée du peuple congolais pour le changement et la démocratie et puis nji initiateur wa mouvement politico-militaire uji ubabikila ni Front du peuple congolais pour le changement et la démocratie nyelemeji no nguvu bana betu bonso Toasa kijila General John Chibangu Toasa kijila tatu bwalo katwena ni mpata ya kwela pa bwana bwe tunansha buji mutuleja twetu bonsu baji bakula mwakulu wa Chiluba twetu bonsu baji bena Kasai lelo ewo tujini jitabuja ngelemeji nwenu baji balonda nujine jitabuja kaji lelo bon baji deja mu studio bana betu anji mina imata nganji kwela konkulu mwa anyi biji ni nupesha mei kaji lelo mon général tuji tukwa kijila katwena bakwa kijila bu chef d'état-major kwetu ku Kongo tuji tukwa kijile lelo ni uji kumpalo kwa Chisumbu cha Masolai ujumu wakutwambile ko kuchaku kutuma bwawe ukumbuka mu Kongo mu mujimu wuvu wenze mujimu munena bwawe ukulwa kuji ntombweji ni Chisumbu cha Masolai chiji chikutuma menemena nchingani Toasa kijilo wabu intatu umanyi ujumanye bimpo wa se national mujikumputo waku niwa manye bimpo malo ajapitikana kwetu
Ojumaini kuvu masungula vuba organiser. Masungula ba président a président, masungula aba député. Kadimpinjo masungula u hatuba enza masungula vu tricher. Population wetu wa Congo uvumuteka confiance wenda kuje président Etienne Tshisekedi. Population au uvumusungula massivement, majoritairement bava sungula mukulumpa Etienne Tshisekedi bu président wajitunga. Binyi ngambe chana babwalu njumulu bato. Jinbi amba bwalu njumuntu mvumuntu wa sécurité mvufu munene wa basalai mu armée wetu mvu chef munene wa province wa basalai. Tudini ba collègue betu babunyi batu futuyikile nabo jibu ja masungulao. Futuyikile nabo bajikuche nsansa bema mvuko kananga. Bavuku Mbujimayi, bavuku Katanga, bavuku province orientale, Équateur, mais Abiyonsu, ba Congo bandundu tufutuyikile nabo. Bon tufutuyikile nabo tuva ntuji communiquer. Mais Abiyonsu bavamba ni mukulumpa au wapichi, mukulumpa Tshisekedi wapichi, mukulumpa Tshisekedi wapichi. Kadi mpinjeu kulobu mpinjeu kutrike bintu abi. Kulubu kwambane Kabila kuiji mupita président. Et pourtant preuve yonse tout vini preuve. Nous ne boko abanu mukana shinoamba na nkwao, noamba ni mufita nuva numvubandi boko abamba. Kadi tu vitu vivre kaye tukumesku yetu. Twetu kumone bwane uvumupita mukulumba Tshisekedi. Kadi Kabila bwanu muvini mujini franc, mikana ni bantu benda, mikana basalai, mikana ni bantu benda tusa bavomu soutenir. Kuleja imakande nda busalai kwamba ni bon yeko imufita. Acha kumpala. Chibiji Nous avons mal à ku est. Tentative de balkanisation. Parce que nous avons dit tout Congo est ujiba nkambo batushila. Pinje uye ya Kabila kujimuli chemani muri lupenyi. Ulwalo jorganize ne bana babu. Bwane bakwati bangata chitu pacha jitunga benza empire hima. Yeye mukati mwa bintu abi. D'ailleurs, njuma ibintu bimpa. Hana sukungela nkonko ba mwabao ninu leje mwabao bimpa malo adi mapitikana mwabao banju mama d'ailleurs ki pa mi ma raison di bangu mushida ku est bakuntuma ku kananga. Alors bintu byo swabi katuma kulekela na nkwao to jitunje tuyato bwalo bwisatu social wa bantu wa population ujusana kwetu batu bamene kwetu jini franc tujini jama tujini cobalt, tujini coltan, tujini bintu byonso bindi mama nyabi. Kajusana kwetu mulongeshi bamufuta ni $10. Dollar jikumi yashana nei. Ndola jikumi. Ujusana musalai wetu wa musalai yeu. Musalai wandekele bamufuta mwishi mwa $50. Ndola makumi ya 5. Kako ne general to mu Congo ujini franga kumutu kwa ndola lukamato. Pinyonyo social ujumuna bantu bakengoluka kakuimushindu kakuinjila kakuichindukai kakuchinduka sang kibwalo kai tutuba décider ni balunda bantu kwamba ni vraiment bibi kile tuenze chintu bwane tu sauver jitunga jitu tutubalekele nunkweu jitunga jiyaya il faut tuenze chintu bwane tu sauver jitunga jitu Congo wabankambwa twasa kijero wabuni. Toi, ce qui dit là, mon général, même le Congo, on vous mousse vraiment, boani, inkwelando, alors, njinganji kupesha, njimbangishila, ni mwane tu jibe kabenga, mwane tu jibe kabenga betoabu, mwane tu jibe kabenga, ujimwa kukangule mikro yeba. Est-ce que vous jouez Londres? JP Kabenga, vous jouez Londres? Non. Njimu muna mwane tumuko abu maître Dona. Est-ce que maître Dona, je ne sais pas. Si tu parles le Chiluba, je t'accorde la parole en Chiluba, mais sinon il y a les Français aussi. To même merci à vous indinga kule Chiluba mais
Et d'accord. Alors, moi, tu Eric, j'ai coupé ça, j'ai coupé le quoi, tu coupé du moins et tout kazaji. Momoni, dinga le bana betu bon sumoyi. Nous concluons à niveau général.